Hello and welcome to this channel. This is Let's Speak English with Habteab, part of Habteab Academy. እዚህ ኣካል ናይ Habteab Academy ኮይኑ መደብ ትምህርቲ ቋንቋ እንግሊዝ ተዛረብ ትግርኛ እዩ። ሎማዓልቲ parts of speech ክንሪኢና ኣብ ዝሓለፈ lessons ብመሰረቱ ኣብ speaking ወይ ከዓ communication ዝድሃበን ከምኡውን ኣብ business English ዝድሃበ ሓረጋትን communicative skills ክንማሃፅ ኢና። ሕጂ ግን ናብ ግራመር ተመልስና parts of speech ክንሪኢና። okay መጀመሪያ ግን parts of speech ኣካል ናይ ግራመር ስለሆነ grammar and communication ዝብል ኩሉ ሻዕ ኣካታዕ ተመፅኡ grammar ዶ communication skills ወይ ምዝራብ ኣይና ይቀዳማይ ምዝራብ ምስማዕ ማለት ብዙሕ ግዜ ሰባት grammar ከተማሃር ካብ ቋንቋ ከምደይ ትማሃር ወይ grammar ከይፈልጥ ካብ ቋንቋ ትፈልጥ ከምደይ ትኽእል እዮም ዝሓስቡን ወይ ዝርድኡን basically ግን grammar ንኽርዳእካ ቋንቋ ፈልጥ ኣለካ መጀመርያ ኩሉ ተዛረብ ትግርኛ grammar ኣይተማሃረን ኩሉ ተዛረብ ቋንቋ እንግሊዝ grammar ኣይተማሃረን grammar ከተማሃረን ቋንቋ እንግሊዝ ተዛረብ ኽእል grammar መዓዝ ይደሊና ነቲ ቋንቋ ብመጠኑ ምስ ፈለጥናዮ ነቲ ንፈልጦ ቋንቋ መስርዑ ኣብ ምትሓዝ ብዝሓሸ መገዲ ክንጥቀመሉ ዝያዳ ዝነፀረ በፍልጦ ክንጥቀመሉ ይሕግዘና ጠቕሊልና ንዘይንፈልጦ ቋንቋ ግን ወላ ሓንቲ ቃል ንዘይንፈልጦ ቋንቋ grammar ወላ 10 ዓመት ምሃር ፈልጦ ይኽእልና ስለዚ እቲ ቋንቋ ይቅድም መፅእ ነዞም basically ኣብ ማእከላይ ደረጃ ካልኣይ ደረጃ ኹም መጠኑ ዓቕሚ ናይ ቋንቋ ዘለኩም ነቲ ዘለኩም ፍልጠት ነቲ ንፈልጦ ቋንቋ ከመይ ጌርና መስርዕ ንፈልጦ ከመይ ጌርና ዝያዳ ስሩዕ ንገብሮ ኣብ ዝብል grammar ንጥቀም ስለዚ ሎሚ ሓደ ክፋል ናይ grammar ክሪኢና parts of speech tom parts of speech ዝበሃሉ tom ሸሞንተ ኣብ ነፍሲ ወከፍ sentence ዘሎ ቃል ሓደ part of speech ወይ noun ወይ pronoun ወይ adjective ወይ adverb ወይ preposition ወይ article ሓደ ካብቶም ሸሞንተ እዮም tom parts of speech ዝኾነ ይኹን ቃል ኣብ ጽሑፍ ዘሎ ኣብ sentence ኣብ paragraph ወይ ሙሉእ መጽሓፍ ካብዞም ሸሞንተ እዚኦም ወፃኢ ኣይከውንን እዩ ስለዚ ነፍሲ ወከፍ ቃል ኣብ sentence ዘሎ part of speech እዩ ኣየናይ part of speech ምዃኑ ምፍላጥ ኣብቲ ንጥቀመሉ sentence ኣብቲ right place ከነቕምጦ ኣብቲ ትክክለኛ ዝኾነ መስርዑ ክንሕዞ more effectively ክንጥቀመሉ ይሕግዘና ስለዚ ነቲ ቋንቋ ብመጠኑ ዝፈለጥናዮ grammar የድልየና ነዚ ኸ ማዕልቲ parts of speech ንርኢ ዘለና ማለት እዩ okay so let's proceed መጀመርያ እቶም ሸሞንተ parts of speech እንታይ noun pronoun adjective verb adverb preposition conjunction and article ከም ተቐዲመ ዝበልክዎ ኣብ ዝኾነ ይኹን sentence ወይ ሙሉእ ሓሳባት ዝስኳዕ ዝኾነ ይኹን ቃል ካብዞም ሸሞንተ እዚኦም ወፃኢ ክኾን ኣይክእልን ሓደ ካብዚኦም እዩ ምናልባት ኣብ ሓንቲ sentence ክንሪኦ ንኽእል ኢና in a language every word is part of speech that's what I'm saying parts of speech refer to the role every word plays in a sentence ሓደ ቃል ኣብታ sentence እንታይ contribution ኣለዎ እታ sentence ዝነፀረት ክኾን እንታይ የበርክት ዝብል ምርኣይ ይሕግዘና ማለት እዩ the basic structure ናይ English subject verb object እዩ ኣብ ትግርኛ ፍለይ subject object verb ድሕሪ ዝመስል okay እዚ ጊዜ ኣብ ኣብነት ንጥቀመላ simple sentence እሱ ኣንበሳ ቀቲሉ ንብል እሱ ቀታሊ ኣንበሳ ተቐትለ ኣብ English ግን he killed a lion start ነገር ብድሕሪ ይመፅእ እታ verb ኣብ ማእኸል ትመፅእ ስለዚ English has the structure of subject verb object ከም subject ዘገልግሉና parts of speech ኣይኖት እዮም ኣብ ናይ verb ቦታን ንverb ኣብ ምግላፅ ዘገልግሉና parts of speech ኣይኖት ኣብ object ኣይኖት እዮም እዚኡ እቲ parts of speech ኣብ subject ኣብ verb ኣብ object ኣብዚ ቦታታት ዝኸኣቱ ዘለዎም parts of speech ኣይኖት እዮም ዝብል ኢና ንርኢ ንኣብነት subject ብድሕሪኡ noun ወይ pronoun the man ኢልና ክንጅምር ንኽእል he ኢልና ክንጅምር the girl ኢልና ክንጅምር ንኽእል Helen ኢልና ክንጅምር ንኽእል ስለዚ ኩሉ እዚ either noun or pronoun basic subject የግለና ማለት verb ኩሉ ሻዕ verb እዩ ቀንዲ ናይ verb ቦታ ድሕዝ verb እዩ ብቐንዱ ንverb ዝሕግዙ ግን ካልኦት ቃላት ክመፁ እዮም ንኣብነት adverb ነቲ verb ንምግላፅ helping verb ብካልእ መንገዲ ነቲ verb ንምግላፅ ዝመፁ ኣለዉ እዚኣቶም ከዓ እንታይ ዓይነት parts of speech እዮም ክንሪኢና ማለት እዩ object ልክዕ ከም subject noun and pronoun እዮም እቶም basic ቃላት እቶም ቀንዲ ቃላት ኣብ ናይ object ቦታ ዝኣቱ noun ወይ pronoun እዮም ንዖም ክገልፁ ዝመፁ ግን ካልኦት ቃላት ክህልዉ እዮም ወይ ነቶም ክልተ noun ዘቕረብናዮም ክታሕዙ ዝመፁ ካልኦት ቃላት ክህልዉ እዮም ስለዚ parts of speech each and every of the 8 parts of speech ነፍሲ ወከፍ ካብቶም ሸሞንተ parts of speech ንሓደ ካብቶም ቃላት ገልፅ ወይ ከዓ ነፍሲ ወከፍ ቃል ኣብ sentence ዘሎ ሓደ ካብቶም ሸሞንተ ምዃኑ ንርኢ ኣብዚ ሓንቲ ኣብነት ክንሪኢና
every word in a sentence is part of speech ብላና I silently picked the useful book of Habteab and Tom from the table ሓንቲ sentence እያ ኣብዛ sentence እዚኣ ሸሞንተ እዮም part of speech ኣለዉ ብሕብሪ እያ ነፂረ ኣለኹ ተቐዳመይቲ I pronoun እያ ብድምቕ ዝበለ ተገሊፃ ኣላ silently adverb እዩ ነቲ verb pick እዩ pick ምልዓል እዩ ከመይ ገይሩ ከም ዘልዓላ ነቲ verb ዝገልጽካ adverb ይባል ስለዚ ቀይሕ ተመልክተ ዘላ adverb እያ ቀፂላ ብጫ verb ላ the useful book ኣብዘን ሰለስተ ቃላት እየን ሰለስተ part of speech ንርኢ the article እዩ useful ገላፂ ቃል adjective እዩ book noun እዩ ቀፂሉ which book of Habteab ናይ መን ምዃኑ ናይቲ መፅሓፍን ናይቲ ሰብን connection ዘርኢ preposition ዝበሃል ከዓ of ኣትየሎ Habteab and Tom መንን መን ምዃኑ Habteab ቶምን ክልቲኡ ናውን እዩ ነዚ ክልቲኡ ዝትሓዝ conjunction ኣለና ቀፂሉ from the table the actual ኣቅዲምና ኢና ስለዚ pronoun adverb verb article adjective noun preposition conjunction ሸሞንተ እዮም ቶም part of speech ኣብዛ sentence እዚኣ ክንሪኦም ንኽእል ከም መእተዊ ቀፂልና ግን ሸሞንተ እዮም ባሕሪ ዘይኮነ ሓደ ባሕሪ ኢና ንሪኦም one at a time ሎሚ nouns ዝብል ክንርኢ ኢና a noun generally refers to things in the broadest sense ብሓፈሹ ኩሎም ነገራት ዘመልክት እዩ noun ኩሎ ክበሃል ኩሎ መፀውዒ ናይ ኩሉ ነገር እዩ ናይ ሰብ ናይ ነገራት ናይ እንስሳ ናይ ዋላ እውን ideas መፀውዕሎም ቃል ኣለዎም እዚ noun ይበሃል a noun is a word that names a person noun ዝበሃል ንሰብ ንእንስሳ ንቦታ ንነገራት ንሓሳብ መፀውዒ ዝኸውን ቃል እዩ objects ተልና table book activities swimming hammering swimming verb ይመስል ምክንያቱ መበቆሉ verb እዩ swim ምሕንባስ እዩ verb action እዩ swimming ግን noun እዩ swimming is good for health ምሕንባስ ጥዕና ፅቡቅ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ምሕንባስ ንዛረብና swimming ከም subject ኣትየሎ ብሰንተንስ ስለዚ swimming noun እዩ feelings ስምዒታት እውን መፀውዒ ኣለዎም hatred ፅልኢ love ፍቕሪ ideas eternity honesty people ሰባት ኩሉ ግዜ ነፅውዕ ኣለዎም ወይ boy girl man woman ኢና ንፅውዖም ወይ እውን by name particularly ምስተወሰነ ስልቱ ሃበ ኣስማት tom ቢኒ helen ኢልና ክፅውዕ ንኽእል places ቦታታት ናይ ከተማ ናይ ሃገር ወይ ናይ ወሓይዝ ናይ ዝኾነ ይኹን ቦታ መፀውዒ ኣስማራ ናይሮቢ ክሊማንጃሮ ካምፓላ እንዳበልና ንዝተፈላለዩ ቦታታት መፀውዒ እዩ ናውን እዩ ስለዚ ናውን ነዚ ኩሉ ክንጠቕሱ ፀኒሕና ከም መፀውዒ ዘገልግል ቃል እዩ function of noun ንምንታይ የገልግለና noun ኣብ sentence basically ከም subject ወይ ከም object ኮይኑ የገልግል ኣብዚ ሓንቲ sentence እዚኣ ክንሪኦ ንኽእል ኢና the book is on the table እቲ መፅሓፍ ኣብ ጣውላ ኣሎ ሕጂ the book subject ናይ sentence እዩ on the table complement እዩ ስለዚ ኣብ subject ኣብ complement ወይ ኣብ subject ኣብ object ካብ ትኽእል noun book noun እዩ table noun እዩ book ኣብታ ናይ subject ክፋል ኣትሎ the book ትብል ናይታ sentence subject እያ ስለዚ ኣብታ the book ትብል እቲ head noun book እዩ ዛዕባ መፅሓፍ ምዛረባልና is verb እዩ ቀፂሉ ዘሎ ከዓ complement ኣብ complement ከዓ ካልእ noun ኣለና table ዝብል ስለዚ ወይ ከም subject ወይ ከም object action verb ኣብዚ ይህልወሉ object ኣብዚ ይህልወሉ ከዓ ከም subject ወይ ከም complement ኮይኑ ኣብ sentence የገልግል this is the function ኩሉ ግዜ ግን ከም subject የገልግል ሓደ ቃል ኣይኮነን ሓደ ቃል እኹል ኣይኮነን ንኣብነት man is coming ኣይንብል ኢና man ከና the የድልየና the man ስለዚ መሰነይታ ኣለዎ ኩሉ እቲ መሰነይታቱ እንዳወስኽ ኣዝዩ ነዊሕ ክኾን ይኽእል 10 20 ቃላት ክኾን ይኽእል ኣብዚኣ ሓንቲ ቃል ኣላ man ዘምስና the man ኮይና ቃል ኣይኮነን ሓረግ ኮይና ኣላ ስለዚ noun phrase ትበሃል the man እቲ ቀንዲ ኣርእስቲ man እዩ the ንዓ ክሰኒ ዝመፀ the man ብሓባር a phrase እቲ head noun እቲ ቀንዲ ቃል ናቱ ግን noun ስለዝኾነ እቲ phrase እንታይ ይበሃል noun phrase ሕጂ ክልተ ቃላት ደይኮነ 3 4 5 እንዳበለ ኣዝዩ ክሰፍሕ ይኽእል እዩ ኣዝዩ ነዊሕ ትኾንሉ ግዜ እውን ኣለዎ ሓደ ክልተ ኣብነት ንርኢ our agent in Cairo እዚኣ ሕጂ ሓንቲ phrase እያ noun phrase ትበሃል ምክንያቱ ቀንዲ ቃል ናይ እዚኣ agent እዩ ብዛዕባ መን ንዛረብ ኣለና ተልናስ
أربعة قالت الله our agent in Cairo كابنا أربعة قالت زين بزعبا من نزرب لنا تيلناس agent يعني شو كايرو ينتبه يعني بزع كايرو زينا our agent in Cairo تب كايرو ذا اللي وكيلنا هنا تبالي مسيو تبالي خيدو كم زجيرو report أمسيو هنا كنزرب هنا تنزربوا بزعبا agent head noun تخالق نعاق سني نعمل agent أنا agent تيلنا تب our agent ناتنا agent مش عارفينه أنا ناتنا agent which of our agent in Cairo not our agent in Nairobi our agent in Cairo أتي أب كايرو ذلو ناتنا agent أتي أب كايرو ذلو ناتنا زبل كله أنا agent مهن محباري تا رأسنا قالكم agent يا our agent in Cairo الذي agent نونه our agent in Cairo كلها كم subject كتقول لها noun phrase تبان the mother of the 5 children أبزح جي كندي قالت لنا the mother of the 5 children شدش قالت بملؤ كم حنت phrase كم subject يدقل the mother of the 5 children is coming the mother of the 5 children is beautiful تنا صبقت ملانا نمنع children no the no 5 no تقندي أرستي نايتا شدش قالت لنا حرك mother head noun نبلو تخلق نعاق عجل مزي mother is beautiful تنا which mother the mother which one the mother of the 5 children تنايت ما حموش شغلت أدي صبغت لذي أينيت مخانا نمغلق بحياتي كله مبرهي كأن رأسنا قرقن mother the one we are talking about as beautiful صبغتي إلنا نقلت أدلنا تاديتها mother تبقى عليها الساقة head noun مالتي مستنا تعجب ذلو قالت شدش تاكيوها noun phrase أبتا noun phrase حنتقن noun على هنا head noun لا ادخالها partner تاهم لذي noun phrase إذا noun phrase دون كم subject خلي خل كم object خلي خل okay the mother of the 5 children is beautiful تلنا subject وين له أكدميت كم subject كم رأس نجر ويكا بعد البيت نقوله تغنيا إذا خم object ممكن تقولنا هنا I gave the money to the mother of the 5 children تسلي نتعديه بيها هجي object هنا I gave the money to the mother of the 5 children the mother of the 5 children كم subject خون خل كم object مهناتو ناي noun بوتاهول جدي وي subject وي object نايتي sentence structure نازل من صار بتوصل هنا the man came yesterday subject the man خا noun phrase head noun man كون العقل وخلي the tall handsome man is a noun phrase hand head noun كل شيء head noun مانع هذا sentence the tall handsome man tall اتنويح بالكوع سبعي نويح بالكوع دلينا له كابتم نتقسم زلنا 3 4 وكابتم نريهم زلنا 3 4 انا مهانو نمن زاري تزي كونت كاندي ارستي ويتقاندي غداي تقاندي subject money okay our agent in Cairo هنا لنا okay so let's proceed how to identify the head noun هجي subject ويكان noun ab sentence ab ملاحظات كم subject وي كم object كم زغل رينا كم subject كغلي خلوغن تقال بيناري كونت عجبت لوا لكن demand راح the tall man تبلقال كتنصرالنا تذكيرا نتي خنطاسو زلناسه نفس خلا the tall handsome man ندوسخنا ندفعنا هنا the tall handsome man مسولنا كلته نواحدن ملكو عنتلم كاب كلتيام كايناي يلو داسو تدانيرو كنو صول هنا نمنصارو the tall handsome man who is sitting اتي كوفي لزلنا ويه ملكو سواي دويل زلنا دي كوين كوفي زلنا لذي كل ذي نتا man نمغلاتي which man مثل حتو كانت صرتها تقندي ارستنغ man the tall handsome man who is sitting is my father منزرنا man which man the tall man which tall man the tall handsome man still today which tall handsome man the tall handsome man who is sitting on the chair اتي ابتسيدا كوفي زلنا ويه كل سبعي كانت حنت subject يعني subject control object control لذي noun كل جزء functionاتو كم subject وكم object كم subject وكم object خلال كلوجن نخنصرولنا نأتوم جلس نجارات كم بعد adjectives adjective phrase adjective clause بزح نجار هو سخل بمولوجن كم حادة
entity كم حدا unit كم subject of sentence يقلقل. Let's see some more examples now. Okay. Our agent in Karen sent this report. The subject our agent in Karen. زعما من زربلنا زعما our agent in Karen. send سديدو report سديدو من نتبل حتى بحنت قال من ساتبالك agent. Our agent من بعدين أنا agent مهون من الصاري. Our agent in Karen نسخلون أنا مهون زيارة من الصاري. تي رأسنا قالك agent noun. Our agent in Karen حنطقات لذي يكون 4 طقات لذي noun phrase. Number 2 كم direct object كقال خل. أما جماعة 5 subject هنا. أبدا هاي كم object نرايا. Rishan sent a very important telegram last week. Subject أنا Rishan. Verb sent سديدا من Rishan Rishan subject. Rishan sent انتهي سديدا a very important telegram. أكندي a very important telegram جن بحنتقل انتهي سديدا نقرأني تتبعيلك telegram. نمشي telegram important telegram. ما راح نقدسي a very important دي a very important نتا telegram كقلت راح نزله تاقندي noun telegram يعني. a very important توسيخوا telegram a very important telegram تقولنا a very important توسيخوا نتا telegram phrase تكون noun phrase كأن درسها telegram head noun a very important telegram noun phrase as object as direct object absolutely come indirect object من يقلقلي Afworki sent his colleague a list of names. انت تريدو a list of names يا object a direct object. His colleague نعم سيدو his colleague indirect object. Afworki sent a list of names object direct object. His colleague indirect object. لذي his colleague noun phrase كم indirect object هاي قلنا له. كال function أي noun phrase object of preposition. the preposition سعي وزمس حركات الله. أبزين رأيه. I read about it or I read about it in the newspaper. ده هري preposition مثل خلاص شيء noun phrase نبلا وي object of preposition نبلا. the noun phrase كم object of preposition. noun verb preposition سعيبه مثل الله حرك مالتي. كلا كم complement نبلا up sentence action تديني. okay ويكا action هاليو ات action transitive تديني. كاب فتصامي نتقبلي. نعمل he killed a lion. نعمل كثرن تقتلنا له. he subjective kill مقتاليو a lion كاتزقتل ذلي. تقبلنا ات action كم زيناي lion على sentence يا. انت زي اللي يجن تسترفك فعلنا sentence complement بعد. أبقى أمنا نرايا. تسفعلم is our agent. تسفعلم is هجي حنت action يبلون. ندي our agent object ما يخلنا object بها كل شيء تقبلنا action تاني. action تزيله تدحر verb زمس حرك ويكال complement بعد. الذي تسفعلم is our agent complement لا sentence أبزيا object يلا. الذي noun ويبقندو بين تقال ويون مسعجفتو كم noun phrase كوينو أبزم درانين كم subject كم direct object كم indirect object كم object of preposition كم complement كقال اللي خل. so as you see function ناي noun ويكاني noun phrase كن زيارة من السارك اللي ناي noun phrase انتايو دبل دقيمنا بفولي بزع noun phrase نزارة بنجي noun تايم هارينا لنا مسوي ناس هنا نجاري. أبزن سبعة sentence noun phrase ويكا حدا قال ما أنت خنتصر دوس خلو مجلسات أزين دانو حكم دخيل أزي بزح حكم دخيل كرينا. The boy is my brother. The subject is the boy. أبسكرين كم تقول لهم underline كوين له the boy subject. The boy is my brother. هذا سب the boy is my brother ولكن تسمع ذا لسه which boy أنا ودي تيلوا تزين تيرلو نعون من نصار توسخي مبريكات توسخ كلنا تا boy تبل قال متى boy تبل ناون كبره ذاته ويدوسخ قالت modifiers كما adjective article
ወይ close كون خل كل زي أكلنا يتناون يتخون هجي boy noun نيرا the boy كونت noun phrase تخون تخوني هم كأتو سيكونت أنا وياها بمولا noun phrase كم subject تقول سوي عدلا كم حنتقال أب حدا structure ناي sentence أبتا structure ناي sentence subject verb object will كم subject تقول تليا ولا عسى طلعت حلوة حنتي كفالة noun يا جن noun phrase نتا noun phrase جن phrase قبل ذلك توسع علتي توسع علتك تا noun يعني نخنصر زات زلي كاليتنا أمنت أكن the boy which boy تلنا the tall boy tall وسيحنا لا the tall boy كلها جن still noun يا noun phrase أكن noun راح نبلاغن noun phrase خلاص من هتو حنطق عليه noun نبلا حنطق عليه noun phrase يلنا كم noun كم subject أو حارس أنت تزجلجل أكو قالت حرك مالتي بعدين the tall boy أنت رأينا تصيرة توسع adjective تدلينا the tall handsome boy is my brother the tall handsome boy رجعتنا وقتنا مقعدنا تليم the tall handsome boy أنت رأينا تصيرتها قال توسع مجلس يلينا the tall handsome boy who is sitting next to that girl تيتقطع والكوفي لزلو نويح ملكوع يجي أزب يعني نسينا نويح ملكوع تقطع والكوفي زلو دويل زلو وي دحي زلو قام زلو يفهم تقطع والكوفي لزلو إذا أبو لا حنت عليك كم حنت أكلنا كم حنت كفالنا sentence subject يعني the tall handsome boy who is sitting next to the girl يأخذ له subject sentence is my brother is verb you my brother compliment you لذي noun دوسها مجلسات مبريتات نحذي articles adjectives قلص على دوسها مع عندي كنوع كنت نوحين واحدن كلمة is اللي قبل sentence بملو as a one entity كم حنتي كفال ناي sentence كم subject نزخا noun phrase نبلو تاني موداتا كأون لعنه الحمد لله actually كان لعنه هو advanced level نزخون زي كونه ديران دا نغير خير خلي جن مع هنيك كانوا الحمد لله مرأيت أحوالنا the tall handsome boy who is sitting next to the girl in black jacket كل توال تلين أين توال the girl in black jacket هنا تقول إيش قلت له بحافظ شو تخلق who is sitting next to the girl in black jacket تقولين نتودي إيش قلت له the tall handsome نتودي إيش قلت له الذي نبتعبر بتغيرنا is my brother بهذا له مني كنا boy بحنت قلت قصة هنا boy the boy نتخيل كله نتا boy تبلكات كبره مسألة كل بقدميان بالحياة مسألة نتا boy تبلكات نتقند noun كبره مسألة مستأكبة together we call it a phrase a noun phrase تهيد ناتو تقند ناتو noun تبلكات phrase noun phrase بعد دحيلنا هل adjective رينا مسبال adjective phrase كنرينا كلا هل عين phrase لذلو noun phrase بهالجن تقند تحسوناتو noun كون كلا مو كم subject وكم object وكم complement خند بالعدرانية كقلت الكلمات الذي the tall handsome boy who is sitting next to the girl or next to that girl in black jacket إذا بمولو دي كم حنت كفالنا sentence subject is verb my brother object subject verb complement sorry my brother is complement يعني action تزيليو object يبلنا is action يبلون الذي بدحر is متس noun way noun phrase complementary الذي noun بينه كم حدا راح زي يكون كم subject way كم object يقول مش كل عجبته كم noun phrase ده نوع خمس كده noun phrase بحال كم noun phrase بين كم حنت entity either كم subject way كم object way كم توم كل function بعد أصلا وينو كم حنت قال وينو كقل في الخير that's what noun phrase is okay الذي noun way كم subject way كم object كقل يسأل حدا غالي noun متصوعنا نقرأت لنا كندي عينة noun صارلنا noun types نرحج there are different types of nouns عينة nouns لنا بعد حمش عينة the main types are 5 actually كابزيهم هجي مجملاتهم common and proper نرى common noun and proper noun common noun بهال نحاول يقول جلة وين هذا عين سخون نقرأت ويسبات مسوي الهوني نابنت boy ين واحد يصير أبي الله بجدس boy is boy نكلهم تكتبه إيش تهبه مسوي okay نحده boy إلنا نسوعه سب foolish تتوهي وجن توم تلنا جن proper noun William تلنا proper noun
ስለዚህ ቦይ ንኩሎም ተዋህበ ሽሚ ኮሞን ናይ ሓባር ሽም እቲ ብፍሉይ ንሓደ ሰብ ዝወሃብካ ፕሮፐር ናውን ስለዚህ ኮሞን ናውን ናይ ሓባር ሽም ፕሮፐር ናውን ናይ ሓደ ሰብ ወይ ሓደ ቦታ ንሰብ ጥራሕ ኣይኮነን ዶግ ከልቢ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ይሃሉ ንኩሎም ቶም ሓደ ዓለይ ሰሎም ዝተዋህበ ሽም ንናትካ ከልቢ እንተ ሽም ሂብካዮ ግን ኣምበላይ ትልካ ኣምበላይ ናይቲ ናትካ ሽም ፕሮፐር ናውን ናይቲ ሓደ ስፔሲፊክ ዝኾነ ከልቢ ኣብ ሓደ ዝተወሰነ ቦታ ዘሎ ከልቢ ብፍሉይ ዝተዋህበ ሽም ስለዚ ፕሮፐር ናውን ዶግ ኮሞን ናውን ኣምበላይ ፕሮፐር ናውን ጆርጅ ትልካዮ ወይ ጆርጆ ትልካዮን ፕሮፐር ናውን ሽም ተራእዩ ምክንያት ናትካ ከልቢ እሱ ፕሮፐር ናውን ስለዚ ኮሞን ናውን ናይ ሓባር ፕሮፐር ናውን ከዓ ፓርቲኩላርሊ ንሓደ ፓርቲኩላር ሰብ ነገር ቦታ ከተማ ዓዲ ወይ እንስሳ ተዋህበ እዩ ካንትሪ ኮሞን ናውን ኤሪትራ is a country ሱዳን is a country ሳውት ሱዳን is a country ካምፓላ is a country ኩለን ንኩለን ተዋህበ ናይ ሓባር ሽም ኣብ ኣፍሪካ 50 ሃገራት ኣለን ብ50 they are countries ኩለን ግን ኤርትራ ኣይኮነን ኤርትራ ንሓንቲ ሃገር ተዋህበ ሽም proper noun ኤርትራ proper noun ኬንያ proper noun country common noun city common noun ኣስመራ is a city ከረን is a city ናይሮቢ is a city ካምፓላ is a city ንኩለን ናይ ሓባር ሽመን ሲቲ ኮይኑ ካምፓላ ተልና ግን ንሓንቲ ውስንቲ ኣብ ዩጋንዳ ትርከብ ዋናዋ ንበይና ዝተዋህበ ሽም ስለዚ proper noun okay this is the difference between proper noun and common noun ካልእ ዓይነት ናውን ክንዛረብ ዘለና ኮሌክቲቭ ናውን ድብሊ ኮሌክቲቭ ናውን ንሓደ ዘይኮነ ንብዙሓት ከም ጉጅለ ከም ሓደ ክንጠቕሶም ከለና ንጥቀመሉ ሽም ንኣብነት ቲም the team is coming ቲም ሓንቲ ናይ ኩዕሶ እግሪ ጋንታት ኮይና 11 ዝሓዘት ንሙላእ ከም ሓንቲ ከም ጋንታ ክንዛረብና እኩባት ከም ሓንቲ ኮሌክቲቭሊ ኮሌክት ምእካብ እኩባት ከም ኩሎም ከም ሓደ ክንጠቕሶም ከለና ኮሌክቲቭ ናውን ይበሃል ኣብነታት ቲም ክራውድ ተፃዋይቱ ዘሎ ሰብ ተኣኪቡ ዘሎ ብሓደ ሰብ the crowd is ክንብል ንኽእል ከም ሓደ ክንጥቀመሉ ከለና ግሩፕ ክሩ ገለ ሰራሕተኛታት ናይ ሓንቲ መርከብ ናይ ሓንቲ ነፋሪ ብኩሎም ከም ሓደ ክንሪኦም ከለና ፋሚሊ ፖሊስ ፓብሊክ ኮሚቲ government kettle jury people እዚኦም ኩሎም collective nouns ይበሃሉ okay let's see them in some sentences a big crowd turned out to watch the team play a big crowd ናይ ብዙሓት ሰባት ኣብ ሓደ ተኣከቡ ወይ ተፃዋቱ ከም ሓደ ክንፅውዖም ከለና ንጥቀመሉ እዩ my family is on its vacation trip my family ነታ ፋሚሊ ኣቦን ኣደን ምስ ደቆም ከም ሓንቲ ጉጅለ ትሪኢ ኣላ my family is ሕጂ is ንጥቀም ዘለና ብዙሓት ከለዉ ከም ሓደ ንጠቕሶም ከለና እዩ ነዞም ብዙሓት ፋሚሊ እንዳጠቐስና ከም ሓደ ዘይኮነ ፈላሊና ክንዛረበሎም ከለና ግን the family are ንብለሉ ኩነታት ኣሎ ንኣብነት the family are on their vacation trips the family are ተልና ሕጂ ኩሎም ኣብ ቫኬሽን ኣለዉ ግን ገሊኦም ንኣሜሪካ ገሊኦም ንካናዳ ንሕር ከይዶም ባሕሎም ተለዉ the family are on their vacations are ኩሎም ኣብ ቦታኦም ማለት ከም ጉጅለ ከም ሓደ ጉጅለ ክረኽቡ ከለዉ ግን the family is ንብል ማለት ስለዚ it depends on the content is ዲና ክንብል are ከም plural ዲና ክንሪኦ ከም singular ከም ንፅሎ ከም ብዙሕ ከመይ ንሪኦ ንዝብል እቲ ትሕዝቶ ናይ ሰንተንስ ወሳኝ ማለት ነታ ጉጅለ ንኣብነት ዋላ ፉትቦል ቲም the team is winning ነታ ጉጅለ ከም ሓንቲ ሪኢኻ ትዕወት ምህላዋ ትገልፅ the team is winning እንተተሳዒሮም እሞ ኣብ መወዳእታ ንሕኖም ክበኣሱ ተሪኢኻዮም ግን ከም ሓደ ከም ብዙሓት ኮይና ኣለዉ ገሊኦም ደገፍቲ ገሊኦም ተቐኑ ክበኣሱ ኣለዉ the team are fighting with each other are ንብል ሕጂ ምክንያቱ ቲም እንዳበልና ግን ነቶም ናይ ቲም members ያራ ንጠቅሳ ምክንያቱ ገሊኦም ፀረፍሎ ገሊኦም በኣስሎ ገሊኦም ተዓረሎ ፋሒሎም ማለት እዩ the team is ክምና is ተለና ሓደ ኣይበኣስኒ the team are fighting with each other ነንሕሎም እበኣስ ኣለኹም ከለና team are ትብል ፕሉራል ትወስድ ትኽእል ስለዚ ምስ ትሕዝቶ ዝኸይዲ ማለት እዩ okay nouns like people cattle and police are singular in form ሕጂ ካብዞም collective nouns ዝበልናዮም ገሊኦም ከም ፎርም ክንሪኦም ከለና singular እዮም the team ተልና ሓንቲ እያ but they are used with plural verbs ከም single ንሪኦም ወይ ከም collective noun እንዳጠቐስናዮም ወይ ኣካል ናይ collective noun ክነሶም
ግን ኩል ሻዕ በፕሉራል መልክዕ ዝስውዑ ገለ ቃላት ኣለዉ እዚኦም ኢሬጉላር ዝኾነ ጋልፃ ስለዝኾነ ፍሉይ መግለፂ የብልና ስለምንታይ ኮይኖም ግን እቶም ከም ኮሌክቲቭ እንዳፈለጥናዮም ግን ፕሉራል ዝወስዱ ፕሉራል ቨርብ ዝወስዱ ኩል ሻዕ ከነፅናዑ ጥራሕ ይዘልና ኣብዚ ኣለዉ many people in Africa people is ኣይበሃልኒ people ሕጂ ኮሌክቲቭ ናውኒ ኩላቶም ፈልጦ ኮሌክቲቭ ናውኒ people ንብዙሓት ሰባት ከም ሓደ ክረአ ከሎ እዩ ግን is the people is ኢልና ንፈልጦ ስለዚ the people are ስለዚ ኮሌክቲቭ ናውን ኮይኖም ኩል ሻዕ ፕሉራል ዝወስዱ ፈሊና ክነልዮም ኣገደሲ people cattle and police okay. The police are we don't say the police is the cattle are we don't say the cattle is okay. Although it is used with plural verbs, the word people can still take a plural form. Okay, the people of Eritrea are working. The people of Eritrea are working. The people of Ethiopia are working for peace. The people of Sudan are working for peace. People are. So people كل جزء collective noun. Collective noun كينو نوزع هذا ما يسنا نوع plural كنقبره. نخيل دينا دبل حتى الله شاء دقاقي أبقى لك الأوان the people نبل people collective كلش لم تاي people نبل people نبوجحات نملكت already بوجحات كلش لم تاي people نبل أنت بالحتى نمبره هذا قريبا زلا the people of Eritrea are working for peace the people of Ethiopia are working for peace the people of Sudan are working for peace people نظام ثلاثة وجلة أرنينا خنزارهم تيجان نتا people تبقالون plural كلام The peoples, in cooperation, these peoples are going to restore peace. زم حزبات زيادة ملالنا هجي حزب يعرفه حزب إثيوبيا حزب السودان يلا ماليز. These peoples are working to restore peace. سلام النساء يقال سؤاله. دي people نبزحات ملكات كناسو سلام تاي plural مبالغ ليش سلام تاي اسم سخال. بالنسبة لكازيا نتصرت مجلس مثلاني. Used with the article A. The word people can also be used to mean a nation. هجي تا people قال إيه توسيخوا أكن دي حزبي هاجر مالت بالسنسون الله بزحمة. It takes a brave people to transform a nation. It takes a brave people. It takes a brave nation. Okay. لذي people إيه توسيخوا أكن كابت حزب النعلي ده كان هاجر net nation ريفرت قبران مبالي. Okay, what are the other nouns? ስለዚህ already common nouns ይናልና proper nouns ይናልና collective nouns ይና ተምተረፉ ክልተ concrete and abstract nouns ይና concrete nouns is very clear concrete بعينها هرأ تخل ከተሸቶ ትخل ወይ ክድህሶ ትخل ክትሕዞ ትخل بيدካ ወይ ክትሰምዖ ትخل ነገር physically ትሪኦ ማለት ክድህሶ ትخل በህዋሳትካ ማለት እዩ concrete ስለዚህ people places, things, animals, them كلهم concrete nouns. بنصارو جن abstract nouns بحالو كتريو كتحزو كدسو ديتخل. Okay. Concrete زرع نجاري تخادير ديسمع. Example ideas, concepts, emotions. Okay. جاتهم كا abstract nouns بحالو. سلازي أبناء لو معلومات خبتي parts of species لو خبتهم شمونته نناون ترجمون كفلتاتون functionاتو absences أبي هذه غير رينالنا أبزا أصل نتهم كالوت شوعات تريهم دلو ببحده أبنفسه كف فيديو حنت نجبنا كريمينا سلامتاي جرامر زلينا أبز بلقي كل جزء قانقوا بمسارات قرب مسفلتنا يطرح نتنفل قانقوا مسرع حتى كانت حزن سرعات كانت حزن بزنات سلام ملكعو كن الزارة ولون كنت صحفالون كنت قوالهم انت خكلي تلينا جرامر الذي أبزا أصل كال part of speech. Thank you very much. Have a nice time. Bye bye.